futhi nangomere discovery J John so ngavula ku J John is a discoverist A discover. Swan motivate loko ni vo leyo loko mavoyo ma 12 na usiku khombeni baleta to taniya so yala na jazz manje no kana hatleri sweswi ku la ku ciniwa hina va kha hi languta ku ni famba na mani na robase swa ka mani it's fine yeah se ni khomini ku right mara se swi loko nona mta endla mchongolo na mise ni lahlekile mo vula vito ni ta ku tlula ya okay mara leyi mina munhu na sesi usibonini okanetini vosesi biti yin'wana na yin'wana le mi twa ku hala ka J John hi loyi Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Hiso. loko se sungurini a kona ka timenmene ta ka Gaza mi nga chuwi ne lanwani misa loya okhomela kuna misa ku ngale Zimbabwe angese zavuya se I xikhomelo loko mi ngoni la swi nga anga mbutisi leti ya tele ka timenmene ta ka Gaza mara loko tshika mbutisini mo ngihlamuka Yeah, that's a mo chave eko vanhu vo tala veri na tifayini kumbe na ngwe mina yona ntu ku ve mngwatla swona randa va ka timba randa vo ka timba oh okay all right mo ngazi tsuma ya kule vatwa ku Viket ena ngamtwela kuswana ivukheta vukheta I vito ra n'wina kumbe ku na vo Thomas Chauke n'we mani vito ra n'wina Bukheta I vito ra mina ra straight leri ngele ka ID. okay xivongo Manganye Magoda oh risimlela ra Magoda kahle a ku timanga to se ku la ku vula xivongo se ano introduce you ada oh amo introduce you mara khale mi ri ka games no vula ku ni release mina as an artist. oh leswa ni nga vutisa Gwinyani ku a ku ri ku xitokofela tlangela mina Yeah. okay se tlangela n'wina sweswi oh okay ta fika ka sweswo mi huma kwi kaya Agandanana ka kha agya o gandlana le hala wani kun'wana ani Gwinya last week ite ai huma gandlanani se ni ku gandlanani gandlanani ka Malamulele kana njhani vanhu va ka Malamulele se yiko hayi gandlanani le hala gyana ni nga swi tiku na gandlanani hala gyana okay se huma gandlanani a mo me hala xikhokho ku fana va ku nga ri se ku na vanhu va le xikhokho ku fika la ka podcast le ka sponsor wa vanhu va le xikhokho vele xikoko va kona mara vanhu mi kona mi kona Magandanana ka okay all right se hi sungula masunguleni swa music swi sungule kwihi la swi nga sungula kona straight yeah khale munhu a ri busy mara a ni nga koti ku chaya a no tsakela music kusukela primary I think about grade 4 a ni ri na PC grade 4 5 yeah so a ni endla swilo swo tala hi nkarhi wun'we like a yi ni tsakisa blind PC kahle ni sungule ku yi tirhisa ni ri ka ara yeah I'm doing private ne nga dyondzi private ina swi voti filimi byo kulikati that's why ni ku hlamaleni ku okay ka grade am tlanga vo Vice City so some music yini mi ri busy ku chayisa music ko ban'wana so ni tlanga a ku ri ku bisa tingoma nkarhi a ku ri na xin'wana xa Papatsongo wa mese loko xi la ku chama va ka mani a yi senda mina la ana ni ri xin'wana ku ya famba ndla yini na la ka computer a xi tiva xona a xi tiva se loko ni fika la ni endla vanhu lava a va va impressed xitlanga xitsongo so xi kota so yeah se yeah grade 4 5 se a ni tiva ku ku na FL mara a ni nga koti ku yi tirhisa ku na vayisa lava va nga tshama va ba track lexi a va ri Limpopo
Lipopo. yeah. Oh, Xin'wana xi famba hi clap ntsena. Yeah. Nkarhi liya a ni tshama Babang. So a ku ri na misa n'wana a va ri connected na ye a tlanga. Se ni swi vona ni swi tsakela dayiding. Mara ni ya kota ku tlanga straight hi lockdown ya 2020 laha ni nga dyondza ku chaya kona. okay. All right, no, so Lo swi kombisa blind So sweswo ni swi lava ku loko no mi nyiketa FL mi dila ngopfu hi FL or Cubase EFL. ntsena Cubase a mi dili yona or loko no mi nyiketa FL mi nga sungula risimu from scratch mi heta mi dila the vocals mixing and mastering. Yeah. Hey. I'm fana vola wo teka tingoma ta van'wanyana. Hayi mina ngoma 10 minutes I'm done. I'm with this. Na FL kun'wana lan'wana. 10 minutes hi 10. Serious? Hele. Eh, anifane ni connect. Anda ta kumba nta humesa single na mina kumbe After xana. body. Ne? Go mavele, a nga ta mavele sweswi. Okay. A hi ri na Gwinya last ne. Ni vutisi question yo. Mi hlangana njhani na Vicat? Ivi ni hlamusela xitori xa ku mi hlangana njhani na Vicat through mani swi nge te ni. I'm producer yin'wana ya Matimba Blind ya Ndlati. Producer from 2020. First single single or album yangu yumire. Swa mina. Swa mina swi hume this year. Ni sungule ku release this year. Okay. This year? Lesha xa AK47. Magoda. Magoda ne. Magoda ku ri yo sungula se ku ta AK47. Oh, okay, no, swa twa. Mara khale mkhambatsipo. Ni nga ku cause lexi ni xi tivaka ne vanhu lava endlaka ti beat or vanhu lava producer ku music a va humeli rivaleni ene va swi tsakela ku tshama ku exinyamini. N'wini xi nga endla ku mi za mi la ku humesa album or single or na mani ri type ya liya kumbe na sweswi na ri type ya liya yo la ku tumbela mara hi label leyi ni nga ka yona va vone swi fanerile ku okay se mi nga if I humela handle. se mi nga xi nghena n'wi stage mi kha mi nyumisa Ya ni nga swi Wa mi nyuma so? ya ni tivi na mina. ne swi vula stage mi nge xi koti musin'wini. A ni nga ringeta Mi nga siku rin'wana yi ni kokini se va ra pump se ni nghena ni chongola sterek. Ne? Yeah. Ni nga nghena Ne? All right, no, so mara swi nga tika. so mi tirha na ti artist to hlayanyana ne. Mi nga ti mention leti mi nga tirha na to before BMT. No, a ni tirhangi na munhu un'wana. Beside BMT. Serious? Hayi man. Ku na misa un'wana nga tshama belo ti beat tin'wana. If we can. A mi zambela munhu Ni n'wana. tshambela munhu un'wana beat. Mina loko ni hlangana na J John a na ha ku sungula no chaya a ni twa hi nga ri a swi tiyangi hi ndlela liya leswi ti-track tin'wana ni ti twisa xiswona like leta ti ri ku trending out there. So mara J John a twa ku ri swin'wana swa spooky swa straight. Ne? Yeah, like sound ya mina yi mature ehenhla ka yena. A ku nga ri na swin'wana maybe jeje a dila swona. Phela ku na leswo munhu a nga dlayi mara mhaka vudyela ni Yeah. hinkwanya a wa dlaya na ndi Yeah. kasi jiwa ku maybe kumbe mali ya pato. A nga humangi mali ya patu. Hayi a ku nga ri na mali a ku nga ri na nchumu broke a ku nga ri na nchumu a ku nga ri na mavito a ku nga ri na nchumu was nobody. So mara ya twa sweswi swa spoke dayiding yi blind. So mi nga vula ku mi discover hi J John ni. Yeah. Okay. Okay, so kahle J John ni discoverist. Last week Gwinya ite discover J John na yona. Gwinya. And then se ku ta n'wina futhi na ngomiri mi discover J John. So nga vula ku J John is a discoverist. A discover. Swa ni motivate loko ni vona because Na mi nga ri ta kuma design ka BMT DJ Gwinya phela nitwa nga ri yikulu ka J John. Ivi xitlangi xi discover ntswatsi. Mina ku swa mina swi endla ku na mina swi la ku lwela ku discover ngise bebuliwe tla hlupheka muzi. Na ri ku hlata hlupheka. All right. So twala botu kheta mu humesi 2 songs recently. Xigaza Friday 1.0 1.0 na 2.0. na 2.0 yeah. Tinsimu letiya ti na vu remix ngopfu. A timhaka to umela ku tsutsuma stage mi nga la ku gonya stage. Hayi timhaka ta swona. Why? Swi siku ku yimbeleleni ne se swi ya ka
ka xijojo mali like a remix se la ku twisisa ku what made you say okay let me now deal with remix Gaza Friday 1.0 yina J John yo lenga na J John 2.0 lenga na J John mara 1.0 ya munhu iliyayo loko mavoyo ma 12 na usiku tikhombeni baleta to taniya so yala na jazz manje no kana hatleli sweswi kuna ku ciniwa hina va kha hi languta ku ni famba na mani na robase swa ka mani so nkarhi lowu i xinhu lexi nga endla ku mizamo ku moni ya tlanga ti-remix ku na album leyi nga le ku teni leyi nga ta accompaniwa hi ti-remix letiya timbirhi leti nga huma or what's the story behind those two remixes? The story behind that i ku ntamba ni humesa hi ndlela liya like every Friday ta namba ni dropa ti-remix Okay. so ntamba ku va busy hi ndlela leyo mara mntamba humesa every Friday u ta huma ngoma ya 1 ya remix That's not Friday leli tako. Me ku mavele ta trenda. Ene ngomle ka swona leswiwani. Kasi mavele mavele lama huma kwini. Ntanga rawu le ka swona ku ntekela nhlokweni nkulumba lawa. Ngoma fika loko ku na lexi trenda ku ne mo fika mbasho. Yeah, I feel like stay none. Ku mavele. Mara ya mavele ai pasi. Why? Why? Ri atlangiwa kwini? Ka Gaza ne? Gaza mala swona swi ngendlangi. O ta 77. Se manga ta yimbelela mtata mata tsona ni nga faka verse la ku mavele. Ma lo swi ngibaba ku yena mavele. Alo nga ta vaviwa. Mara ni mina antara ku vula leswo artist afa nga tshami ka humesa manjisisi mara ka nguna swi hambana because ka nguna ti instruments. In music so matani la ku clarify so na kule kha ku veti remix so instruments instrumental karolo ku na Jojo Malane do nga sungula na ti instrumental a swi vitana ti remix a ku ri mistake in the package Jojo Malane a swi ngo planiwa a ku ri mistake yo ngwenya nga sungula na dance swa ti instrumental na stay a ku ri mistake i veta i trend sa sweswo ivi huma evi dance music za xiva hehla ka tona ne okay lo nga endla ku ti remix to famous music is a bad mistake range ka Jojo Malane okay ai na ho endla engastino suka kwini so mi bohe xikungumwe ku hi Friday n'wana yin'wana ma drop se swi ta vitana Gaza Friday ivi va na vito ra kai va na ti point na ti it's not the point me ta skota mar nta squad swi tele leswi nga na swona se ma expect ku bookiwa la ni nga vutisa ku ti remix leta ku nga tsutsumiwi stage na hayi ku nga tsutsumiwi stage va nga ni buka loko va lava ku ni buka mo ba nga mbuka se loko ri ti remix se ni ta fika mcini ha swiri se ni famba endla bend ya makhwaya ka mara you can't minga go stage fika a ni nge vuli maviti ya vanhu mara va koho vanhu lava va nge le ku bukiweni mi nga tiveki na ti-vocal ta vona soundisa ku yini at the DJ ka fika ba mchongolo straight it's fine yeah se ni khomini ku right mara se swi ku nona mta endla mchongolo na mi se ni lahlekile mo vula vito ni ta ku tlula ya se tonani se swi nona mta ba mchongolo wa mbuka mchongolo ni ta yiba okay since mi nghena igazini mi tshama mbukiwa ni tshama ni bukiwa why a ni nga hemba swa ka Gaza a ni fane ni vutisa n'we kahle hema ku vito Gaza Bosch so yina mi tiva swilo swo tala a no tiva no va na mavonelo mara la nga vileli ta bula kumbe nga mbuka kwala na tata chongola mta chongola ska cube yale a ku na problem ni got plus la ku na munhu chongola ni va free so if me comfortable ka swa xikolo mfiki kwi ka swa xikolo ni te matric ivi ni endla first year dance akwi ni nge kuhle mi ku ri Boston College na nda mi ku ri makarela i right okay mina sati kambe hi camera mi icon hi loyi munhu wa sati loko mungu lava vk what if dila nuna adila sati okay vavanuna na vavasati hi loyi munhu a nga se vula ku u lava na yini okay mara leyi
mina munhu na sesi usibonini ukanetini ya ku holovewa njhani brur phela mele kubenka tingoma ta wena tingiseline ne hithi kwana ntingiselini ani pfula sweswi na loko mo cheka ni ta kuma ku na ti-red line lomu mi nghena la ndzeni a mi famba kha mi ku ri na lowu bote lava hi famba na vona lava yilo no va kuma kumbe ku ni tumbele ngopfu ani le vanhwini kumbe va ko mara mani swi tiva okay mo hi maketa ke vosesi biti yin'wana na yin'wana le mi twa ku hala ka J John hi loyi se loko mi vona nga ri mangu lava nambara ya yena 076666 tiva ta wena okay a hi humeni ka sweswo so future yi ri yini kahle loko ni vulavula hi future ni vula ku mvulavula timhaka to humesa tingoma every Friday besides that i xini lexi nga le tafuleni sweswi lexi nge le tafuleni a hi xa mina ma swi tiva obvious ya ku na album leyi nge le ku boheleriweni ya December ya J John okay mara n'wina your plans mina ni ta dropa 2 more like the Friday leti landzelaka then skhatiwa ta swo kahle lembe so is it possible ku sungula maybe mi nga humesa album next year okay hi vulavula hi album ya n'wina loko ha ri ka timhaka ta album liya ta yi vula xichangana ku ve na swicele la henhla ka yona yi ve na swicele swo talo hi xichangana ni hi swona xicele hi xichangana xicele leyi nga kombisa ku na timhaka leti nga tumbela ti nga le qondweni ku kahle one a ku ri timhaka ta mabukwelo ku na nghoma leyi vulavulaka timhaka ta mabukwelo la ka album liya mi nga ni hlohlotela ku hletela mi nga hletela kahle ku album liya a yi makeliwini cause na timhaka ta swibampe leti nga laha AK47 a ku le ku i nyimpi a ni ma swi tiva ku minkarhi yo tala ntiyiso sounda as if munhu wa delela kumbe u tendla yena ntiyiso i swilo leswi vanhu va nga lavi ku swi twa kahle se un'wana na un'wana loko a twa ntiyiso i teka swa yena ka loyi yinini loyi wa delela loyi wa ma swi vona se a ku ri swilo leswi a swi ri ku endlekeni hi nkarhi walowa okay na loko hi ndla tingoma hi ndla hi ku endleka yini hi nkarhi walowo okay so la a ku vulavula la ku timhaka to bukiwa na yini hinkwaswo a ku leswi nga le ku humeleleni mi ni vutiseni ku since release i tshame bukiwa ni ku ayi so mtwa nga ri ku va mpfalela kumbe ku na vanhu lava nge le ku pfaleriweni ma va tiva mavito ma vona a ni va tivi a ni nge mention vito ra munhu mara va kona na n'winchoko ma swi tiva hayi mina ni le ka music industry ni le ka podcast industry ta vutisa Gaza boy ni le ka podcast industry okay hi ku since mi swi vona ku na swo karhi if ku va n'wina given a chance ne a mi ta endla yini ku pfuna ti-artist letitsongo ta taka or maybe ku pfuna ka industry ya music wa ka Gaza ke a mi ta endla yini n'wina makankulu kahle i ku va ku dyiwa na industry yikulu va hi sala va endlaku ti-event ku ndliwa mali too much se ni nga tshama na van'wani va vona se na swi tiva ku endleka yini so swilo leswi or I concentrating ka mali leyi nge le ku nyikiweni ka ti-artist ta ka Gaza a hi yona leyi a va deserve ku yona a leyi va deserve ku yona okay loko muku a yo leyi va deserve ku yona a hi vekeni ntsengo sweswi mina ni jafta ne na xigiga xa mina nga na xona ni fika ni heavy cat na gig red cat ya n'weri mo ni vutisa ku mi nga lava mali muni ke mi twa ku you know what lava ni hakelini la hi leni lavaka yona as for me ko na ku sungula a yi sunguli ka vo ma 6,000
okay so problem ata ku yin xin'wana ni ka Gaza un'wana n'wana wo za kuma PC u va ntlambi phela se titlambi ti le ku taleni ku tlula ti-fans ma vo se mbula ku ben ni vuya ka mhaka leya ku n'wina sweswiwani loko mi kha mi endla ti-events mi selectisa ku yini phela I think maybe vanhu va boha hi selection ya ku selecta ku okay ka lani ta invite mani lani ta invite mani se mi selectisa ku yini mo fika mi yingise hambi leswi nghoma ya kona yi twaka nga ri na musinyana nga ri xitangeni a mona n'wi rhambaka kike because on a serious note na n'wina ma swi tiva ku ti-artist ti tele ende va koma mi kuma ku ta vona a ti clean a swi hi sweswo munhu a vulavuli mali leyi fambelanaka na mintirho ya yena na mintirho ya yena because ku na byin'wana leti a ti fita 200 na mina n'wi vomisa lo malala 200 ngoma ta ti na musi tindluki xitangeni mi twa na loko ngoma yi sungula ni loko tindzilo kha ti nghena ni mi twa mike ku ma swi twa ku mi twa se mike se ya nghena onda nga record in 1976 loko a recorda vo Thomas Chauke kana hi xo puluburu ayitsondo so Viket ya ri kwala ka timhaka ta 6000 so let's take la ku mnyika scenario sweswi ni go okay 6000 mina ni khome 4 mirini wena a swi ya na hi ndhawu ku hi le kwini ku endleka yini cause makumaku mi bukiwe a Limpopo mi le kumbe mi kwala Joni mi tirhisa movha ne loko mu 4000 movha ya mi yi tale 2000 ku na ti-toll gate i va byela ku ha mo ta hi taxi kumbe mi ta hi bazi ivi va heta va posta va ku Nqambi ya n'weti bazi. masivo artist yo mukana hi yo hi milenge nto ye cha gig ne mara ka ku vanhu va endla swilo ku hambana ku na ding'wana da munghana wa mi ve Theo Malungana yi tshama hala ka ina decide ya DJ di blind ni mara divile mi kuma ka damu ri di mi tlhela speaker di nga hakeliwe cha gig va tlhela va nga di teke enhlokweni mfalo wa hlupheka di good ngopfu se ni vula ku hi ku ya hi mhaka ni twa nga ri ne I think ku na nkarhi lowu munhu ne a fanele ku tiva ku ye mani a nga teki nonsense because ka Gaza ne ku na system yin'wanyana ya ku ri everyone of our kids has tshama swa mani ku ri a ta kota ku kuma gig ma vona so that's why kuma ku all the time ni tshaka ni vona ku a ni xaveleli munhu because a ni nge bukiwi ha ntlambi so that's one milani la ku mi byela ku if eka eva ko va n'wina a mi ta create system ya njhani leyi nga ta va fair I feel like a mi se ni hlamula leyi nga ta va fair for everyone ku ri na loko cause mina ku ya mina ni hi nge complain hi tele ku no man ti-bookings leti a tshamisekanga kahle hi tele but a na mali mi yo endla gig ni nge mi rhambi ma vo so I feel like now ka Gaza wo fanele ku khidzama u khisa tshamisa smart then you ta kuma gig ta kuma bookings and leswi vanhu va nga ri ku ready for swona and hi leswi artist to tala ne nga ri ku ready for swona you're not ready ku yima you know what this is nonsense I cannot take this man this is so that's why ni ku ri n'wina ta artist so fana n'wina mina tala hi both you are talented but you can come up with something sit down tshama you know what a hi hleketa ku endla so n'wina loko mi tshama you know what se ni la ku hleketa ku create system ya mina a ku ri vo mani titlambi leti mi twaka ku nga ri a ti khomiwangi kahle leti mi twaka ku nga ri ti treat-wa ku fana na n'wina mi nga ti missionaku a ku ri vo mani va yisa lava hi nga hlangana hi tirha hi create our own system Gaza yi va right but it's possible phema swi tiva so ko va hi ku ani artist mara ni tshama na artist and you okay moni nga vulavuli swo tala ke minkarhi yin'wani ka vulavuriwa mavo a hi swi tekeni hi vulavula sweswiwa hi ku okay ku hi kota ku wina swilo leswiwa hinkwenu hi nga teki mali leyi yi nga less than 2 rand ivi n'wina ni swi tivi ku mi lava ku voniwa kumbe njhani kumbe siku yini a ta un'wana a ku hamini na ntlhanu a ku na flop Mashava u vuyi Zimbabwe Mashava he Mashava u pfukini ni kona ka mina wena nga ri u famba ya boha hina we hala we kona u ngo ka karhele i khale lora madinyoka hi nga ri ha munhu ya boha mina la ne no it's all right so yeah namit se loko hi twanana ku hi nga teki less than 2 rand n'wina mi ya teka kumbe 150 mi ya teka ntlhanu swa ona loko va ta ka mina ku hambi a ni lavi 2 rand aka Gaza boxe ta pfumela 150 a yi tekeni ne
meaning ku semre ta vula ku problem ku na ndlala ka titlangu indlala Veka hi kahle ndlela kahle. yaleyo. yi veke so Na loko leswi mi indlala vulavula swona ku ka munhu a nga ti tivi kahle kahle. Eish, ta tika ni tshame ni share vision yin'wana J John. No ka ni nga tivi loko ku ri ku yi ni tekele enhlokweni loko hi ta hi timhaka to create system. Ku system swi easy ku create yo lava mali. Why ni vula leswi ku system yi easy ene yo lava mali. N'wina ma swi tiva ku vo mani va nga khirhiwa xigazini. Ma tivana hinkwenu xigazini. Ni ta mi nyika example hi ti-comedian leti mi ti tivaka vo ka gazamari ku na ti-comedian a ku hava okay ku hava ku hava ti-comedian i promed yenu ni tiva a ni nge comment ka ngopfu ka yena a ni se tshama ni cheka ngopfu no i promed loko a ni juma bush ne Eh. se a ni vula ni concentrate hala ka ka gaza A ku nga ri na leswi a va ri yini? ku have bot mi nga Oh, ni nga mention. kuna ebot Okay. hi ri comedian comedian hayi n'wa mafenya hayi ngoma no it's fine yeah so hi leswi ne loko ma check na mayitwa group ya vo Skhumba vo Yeah. David Kau Yeah, vo yeah, group leya hinkwayo liya ma swi ta ku va ndlisa ku yi va hisela va ene va swilo leswi swi vulavula pop-ups va ndla show ne yi va ya David Kau va performa hinkwawo va nga hakeriwi Oh. mali liya hinkwayo Ya ya ka David Kau. ka David Kau game 2 yi ya ka Skhumba hinkwawo va fika va ku ri i xitokofela na swi vekisa leswi va tlanga xitokofela Yeah. mani kumanya so mandlini a ku ri hi maxava nga ni pfuna loko ku ri ku wa hi tiva ku i all blacks or yini blacks only mandli va ku i blacks only platform ya mona vo David Kau vo ku ze ku tana vo David Kibuka international guys mandla sweswo swo xitlangela mara a ma hakelani Oh. Yeah, ma yi twisa system yaleyo na yi twisisa. loko wo za u kota ku khoma system leyi u swi tivaka ku ti-fan ta wena swo boha vata ti-fan ta Vicat swo boha tita ti-fan ta Gaza Bocha swo boha tita there's no way you will lose on that system Yeah, so very. problem leyi nga kona ni ta tshama kha ni vula hi masiku hinkwawo problem leyi nga kona ni komba ni cheke camera leyi maxava before huma leyi nga laha hambo yi starta stop problem leyi nga kona ne ka Gaza i timhaka to ala ku khomana Hi swo. un'wana na un'wana la ku ndla swa yena Hi swo sweswo. n'wana na un'wana la ku ndla swa yena ku hayi guys mina ni nge swi koti ku ndla ene yin'wana problem leyi nga kona i timhaka to hi langusele ngopfu mali some things u fanele u xi sungula u nga ri na mali u kha swi tiva ku in the next 3-4 years it's a build up ya ku ni fanele ni create a platform yo every year magaza ma swi tiva ku hi hlangana a xikhokho Yeah. hi December hi ti 25 hi hlangana xikhokho hi mhaka ku ta ku na J John ku na Vicat ku na Gwinya ku na mani and a ku tsakisa ngopfu Yeah, like cool. ma yi khoma nyana every next year mi ku okay ya hlangana kambe mi huma ku hi Gandlanani. gandlanani va swi tiva ku mi tlhe mi announce kwalaha ku next year ya hlangana gandlanani n'wana na n'wana hi December wa swi tiva ku hi ya gandlanani ene mi kha mi swi tiva ku ti-artist leti nga laha Sudwele n'wina Musi un'wana na un'wana ku hala nga ta hakeriwa mali leyi endliwaka sweswi yi ya ka laha nga le gandlanani mali leyi endliwaka sweswi yi ya hala xikhokho mali leyi endliwaka sweswi yi ya kwihi system yale ku hana munhu la nga ta yi lwisa ma twisa nyanene ku hana munhu la nga ta Because- fika nghena because mandla ku leyi yona yi njhani a hi problem na yi twana mi yi vekaka mara all the time loko mi lava ku sungula xilo ne mi kha mi tirhisa ti-emotions ma yi vo leyi mirini mi fika va lava hinkwavo lava nga vaviseka va nga khiriwa ya hinkwavo va tirhisa ti-emotions se ma ta ku ma fika ma endlani ma dyisa lamawani ma landza loyi a nga na a vulavulaka ngopfu vulavulaka ngopfu hi loyi a nga vaviseka ngopfu mi n'wi discovera hi ndlela yaleyo di fika duku he boy ni ta ku ga 10,000 ne yena a ri one loko a za huma a ta vulavula Ah, yini? yi chayini. yi chayini so se yena u ta dyela seni kwalaya Hi swo sweswo. Va you mi know tshikisa one sweswi. you are gone so the problem ne vanhu va yisa lava ti-artist va fa va rhanga hlula ndlala na hi swona ni mali vulaka swona ngo loko ni Yabo. nyika example leyo you must make sure ku in the next 3 years you are not eating you are paying you are building leswi la ku ta huma mali kwalano ya stage ku ta huma mali ya this na mali leyi mi nga ta yi endla through sales it might not even be the profit swi nga endlanga ku huma nga profit Yeah, like kumanya twisisa. ku ri timhaka to
ya hakela supplier sweswi hi mali leyi nga huma ya ticket sales ene lexi nga xi cheka Gaza ni va kona vanhu lava va nga ready ku hakela ku ri mi hosta sweswiwani futhi swi easy ngopfu ka Gaza ku na vanhu ma approach you know what tinhla ta hosta xa so kwalano ni ta na vo mano mi ri 5 mi va mi planini kwalaho maybe first time ku i free next time mi ngetela un'wanyana maybe loyi a nga ri ku phati ya n'wina mi nga hakelisa mali ma twisisa because loko ngo check ni nga vula yo fana xigaza Monday xigaza Monday a xi sungula ngelekera xi sungula nge heavy man xi sungula maro ya chauki ku ngheniwa mahala but goal a yi leka ku vanhu va ta va tala goal yi leka ku vanhu va ta ku nweni ti bihe manifesta la ka ti bihe mara tom ta fika mixaka ti bihe then loko se ku va ku va na party va ku na lekere ku na swimama a lo mitsaka mi vona every Monday ma fika ma edanyana un'wana la henhla laya ma vona fama ku beni nyana that's why sweswo ni kuma ya Soweto loko la ti hisa kwa mirimi ya kwi ya palms okay yakasipo kama sipo like le makhwe mhlombo tinyana like manje why cause I platform le manga create indlela liya like ma create indlela yo kara manje sanyana so imagine mina sweswo ne bro pe ngumatebeka kwako anu ngamtivi face straight nabo J John me go okay you know what yaka simama ifika ikombela platform guys ikombe ku it was just man maybe 2 weeks angwetini I mean 2 days angwetini itangwetile I mean itatsikule tla viki ta leriwana imanga sila ku J John stika ngophe ku divona bona swi adivona swin'wana not ku dotonga but di reserved ufana mina ustika ngoku vo gigini kampengula tingubo mabona say ibe mshanda ndlela leyo there is no way anotlhomatisiva there is no way yakuba nivengeti bala kubona dama there is no way yakuba nivengeti then now when you are building a name J John loko va switsundzukazi nga va na this conversation ekhaya Pitori amufini isathane andla kudinga ngiseli ize nga va na this the same conversation no the only way ku defeata vanhu lava mongo at the gatekeepers is to start your own platform and to start your own platform it means for the first 3 4 5 gigs you guys will not be making money you must be ready for that ngendli mali and hambi ko ta munhu afika ku nta ku nyika 50,000 huma kwala talent for answila or ku investor kwala wena loko u vitana mina nta hi kwini so the leswo problem loko u nyika 50,000 loko ri ku hi 5 hi ta share 10 so the problem munhu ta fika na 50,000 ku na pfuka swibubu swi ta ni daya ma swi vona okay problem ifika iva kwala so problem ifika iva kwala ko loko se mihlanganeni un'wana ndlala afika khonelwa khoneni afika byela ku ta ku nyika mali a tsutsuma dance se mi nga kumani kahle na marito na ngombalala na ku biha ka Gaza swi tengo ku valala na ku biha leswi fambaka mahlweni da sa mi twana sweswi ku na malele ma twisa nyana timhaka to valala na ku biha so I think man hey nga tlhokovetsela mhaka leyi ile ngofu ile blind mi nga la ku siya swin'wanyana leswi mi swi nge le mbilwini ya n'wina ka sisilava ya mi nge te mina ni nga mi hotspot ni nga mi tlhoma ka swa mapele body ka somapela njani n'wamhani wa mapelapela on the grand man sharp why are you gay I am not gay okay mara mga love like what prove up and gay now I'm not gay tan love no I can sing of boto kheta ai ve yen mahlweni na xigaza Friday ta tiyimela ta remix leti mi ta tlhoma tinjhovo chongoriwa blind chongola ngopfu nte remix futhi mata kula ku vava ku tolovela instrumentals no se sete wa xilungu instrumental leti ta tiyimela ta xigaza Friday loko va lava mbuka va mkuma kwihi kota postiwa post ka Facebook ya mina okay all right linga ta yena Facebook details page ya n'wiri Viket Akolovi 2 kasi la miri Viket Akolovi ibiti ra n'wina akolovi ku na xiphata xin'wana xi yimbeleriwa ka tinsimu ta J John mani ku matani ku yini mani nga swi vuri nga hlekisa Apolovi ntwa vanhu vo tala va mani ku Apolori ntwa vanhu vo tala Viket Apolori mi nga yi banyana phati leya wena kolova kona nere
okay wena oloviwa kona se mina no wena apoloriwa kona kamara yin'we miri I wa mean ri nexe ne a n'wina J John leswo ka swi nga swa swiritano swi nga swo munhu fana yingisela a lava na microscope ya tindlela swi la ngopfu nkarhi wun'wana twa xisuti xa magwinya nga swi twisisi se swisuti swa magwinya swi riro xisuti xa magwinya ya ku na ngoma yin'wanyana na ngoma yin'wana ya xisuti xa magwinya ku na rap nyana ni eish na ri ntsanda heyi va tsala mara va blind i ku va blind phela minghozi mimi mava mini honest la mani man tshama ni tsala nchumu leswi ni nga swi tsala swo halo pfaleriwa tsala J John hinkwaswo a hi blind ku tsala i ta ku tsala swisuti swa magwinya nga a swi hlamarisi na vo tala va pasi exikolweni kha kopeka van'wana la ku ni pase hi ku kopela i pasi ku kopela a ni munhu loko a ri best friend wa ku gaya na yeah phepha very true i munghana wa kahle tsala swisweswo i munghana wa kahle mi voni ya Gavaza na Suku ni lo vona posting yin'wanyana a ri ka drive through ku na rito ritshwa mi nga ri tirhisi na rona ku na rito ritshwa loko mi ri ku tikeliweni ni muku a sweswiwa hi misuku swi ri mi le ku tikeliweni loko mi ku ri mi hamani mi ku no va suku na silver a na swona a ku ri vanghana va 10 years ne ho nga ka hele ka vumenemene ngopfu va 10 years i va bifana va boxelana swihundla se swi nga endleka phela siku rin'wanyana mi kuma ku mi khoma njhani sweswi ku ta din'wana na the guy 50,000 i yini xi nga wisaka J John swi nga endle mi nga xi tivi ku maybe J John i tshama i tlimba nhwanyani kani mi nga vula dadeni ya chayini se mi famba careful va nga bayizisi khomana ku ya mahlweni khomana mi ya mahlweni hi swona khesi ngopfu Vicat ku mtiva no mbona xikandeni na ku manyuma that's why mi tshame ngoti computer so hi khesi ngopfu ku kambi namuntlha mi tlhe mi xivinda mi ta tshama la swa ti-camera swi twana na n'wina sweswo mara ku khensa mina ku va nyike platform yo fana leyi alright yeah yi cool a ku na kinga khesi ngopfu hi loko hi pfala hi sweswo nere wena apoloriwa kona